Dintane si jashuki lerim pini kutup da te lerim gorim di di janda shumi kilitem nga da paruwan se pekhana le do khaiju mi libit di chen nga chini ki hon le kuzu zangbo da jambale so tambara dintagi ni si zotin. Shunda sagi doji libigi zalhab ki se pina dewa chempi photana lube lamda uzin di sok dung chenda jali libit so ko janai. Dukinyam sobadi zami magi se thoke dubi sidin sokpana le chirten bedi yupi. English ki sarsho suna lo zongkha ki nesu su sumidi gi zongkha tar chaptani na lo lhen thap mi bedo yupi me. Tanisi kasel. Jonda sagi doji libigi zalhab ki se pina dewa chempi phoda na lo be lamda uzin di sok dung chenda jali libisu ko jana de lektar nai. Wandi tangchule kilo sumso gulami jimi di lampe sabbe lekdar nai. Te khoge kilo chuchilo gelo na zivishi, lo sum chisum gi kunsam di timbu chishi gimbalu beche nano. Khoge tarigi kone tika makiwi hema, jumbudena lu chashu yubime. Telepuna kachimi laka gi lam sabdi wandi pota nishokale kilo jipshe nga lami pupdoji imda. Khoge tarigi kone di mashuwi hema, tasana lu kugir chungchebe chashu no. Khoge timbu dechi pota gyudi lobdana gyolona zivishi nambi shuyun so tangu shedana le thaa kyuyu ma se losumgi kunsamdi ya chiri dubdena lo beche nano. Ti zimbe timbu dechi pugi lam sabdi haa samale kilo jipshe jilami rinzi ime. Khoge lo chuchi lo gyolona zivishi nambi shuyun so punaka nalinda shedana le thaa kyu no. Te khoge tari dechi pugi lambe makiwi hema juntasagi ngisagi chizimbe chashu no. Tele paro naja tsindu gimbi lamdi, paro naja lera kelo jipshe ni lami kilo wandi ime. Khoge kelo chuchilo gilo na zivishi chape so timbo pare samba zichung thorim lobda nale thaa kyuno. Taro khoge tariki koneka makiwi hema, jung tasagi sajili sana chungchebe cha shuyo pime. Te jung tasagi diso chungche di kelo jipshe ni lami pema gese imda, khoge tariki kone di majibi hema, simtoga simdin ripi peka na zinchongi chala nandebi juno. Taro khoge nabe chapeso timbu tango sheda nale thaa kyuyo pime. Tizme paro dogarle kelo jipshe ni lami tenzi wanchudi simtoga simdin ripi pekangi uzimbe lekdar nai. Khoge kelo chuchilo gelo na zuide tango sheda nale thaa kyubishi, simdin ripi pekan nalo libebe chasho no. Tele chuka gelingyo sampelin lakagi lam sabdi wandi poda atangle kelo jipchu lami dawa gesimbe. Khoge loche nga lo dechi poda gyune lobda na zubishi, chape so tango sheda nale thaa kyuyub ma se, lo sumgi kunsamdi ya timbo chari dubde nalo beche yubime. Diye zimbe timbo chimi tanka dudeki pekangi nangche kimbodi punaka gumale kelo sumso ni lami gyunga tsiri ime. Khoge kelo chusulu dechi poda gyude lobda na zuide, chape so zibishi torim lobda gi shuyundi tango sheda nale thaa kyuno. Taro khoge lo sum chusumgi kunsamdi, tamgu dukha nalo chebishi tarigi kone di mashuwi hema, timbo di chuchile dirin lobda kome na lebebe chashu no. Te wandi nishole kelo jipshe nga lami, tili di timbo tashi seza na gyumbi laka gi kanjube lekdar nai. Khoge lo gelera gelo na zivishi chape so punaka sewla sheda nalo zino. Taro khoge chari dubde nalo losumgi kunsamche de, tigi shile timbo chari dubde gi gulefa kante richebe gom chabdebe juno. Tele jung tasagi jali lube di punaka talole kelo sumso din lami, shacha imda khoge tarigi koneka makiwi hema, jung budena lo chashu yupime. Te khoge kelo chusulu gelo na zivishi, chape zo punaka leshi june sheda na lo zino. Khoge lo sumgi kunsamdi timbo chari dubdena lo che yupime. Janda nesulgi tenu punaka le chenga dojigi nishidi pupagi puyi. Gya khamna lo mixel gi sowi shop to yubi men khachamni gi tönle sabthagi khasar ni ju so zo sadi chidel da chisong leng khalu phi yumi di jaga ju lo tani be yupi me de ya zapim gi se sowi lembo gi da jip so da chekha ne se she zom so be ka blusui de men khachamni gi legil di gi tönlo mangil teacher di ngel tam therbum cheda tu lap chi gi ime Taro sowi lembo gi somina men kha sap di na lo keden da thimbi thinke so di chabon se me
The mixel gi so shop to yubi men kha chap ni di dari gi jungi khelong chugi te le chi imda men kha de dubi ga le dari ga khapna lo so shop to sambe thop ma somi di so chin chu bi re wa yepi me. We are really gearing towards making green hospital la, ani sustainable design gi concept la, bringing in solar panels, generating on-site electricity, making it sustainable. We have started a small initiation with both Mungar and JDW right now. COVID gi time na lunga chara khara gi khenla oxygen gi kangil diga demchi thoinga te chikhale bagongoni digi nga che oxygen katemchi nga che namsami stock up begop thesila tane beni digi the lesson we have learned is that nga chara sustainable go base so nga che tari ani gelyong na menka da pha lungcho gi menka na lu nga che gi oxygen plant gutu dola Linchen gi zapim gi se da jip so da chebi kaplo kya khapna lebe malambi kangil yubi kha dina le ya sheri gi pise gi the kha sage bombe re yu sei me degi be tari jungi kha to le kha ba gi lebe so tenja lebe gi tan so suni gi thablam so tawi ga ra yu pesui daru linchen gi so mina kha ba gi lebe so gi tenja gi lebe so zombera chodup tengo be kha khwa ya tape wongo sei me the lynching is so mina tari lube gonju bemi gi thejidi shiyop gonju bemi so the chapter new sube ye sesui e ro lube malam bi kangel de ata zombera khaba gi lube so to de se do ye payme number cham ji fill up be jabe the quality di hamper ya so bachi neji meuni me se gi thage namsimi yu but of course shortage namsimi yu so last week I met the education ministry executives with under new leadership they are also working on the holistic workup of the number of teachers required overall kadimchi goga under that subject wise be kadimchi goga ani kara kongi the exhaustive exercise shi bena singa tebe shui shuni then I was sharing with them that we will negotiate with RCC to allow Minister of Education to employ New Zealand bonam get touring the tip that to get khapna lu chungil sok jokti lo de to bero yu sei me the limbogi chingil kadimchi yup ina khasal be su matoro get khapna lu do chuji de chi gi tön le chile khoche we chanam gi rikso nyoni gi ten le chingil lam bero yu se sui the rungi su limbogi tari get khapna lu chingil sok joki tön lo jungi khatole thablam so tawi gar yu sei me the zatim na lo ya ge khapna chingil sokjok nyu shora chile lo chi gi ri lo lambi khoche wi chanam gi rikso nyo so bi mangil shago pe yopi me the tatung historically tawajin even 10 years ago our reserve positions were not comfortable tari gelchin na lo ra nyu gi kangil jumi da chanam gi konse yasin jumi tizume US dollar da chepda du da jagar gi turu gi negong mapap jumi te ki netang de la ga tang su chi be iri hema lo suda chepda tari serudin tebera tangobe tenga chilo chi ngi sojo kadim chi bede yuru tisu tato da maungi tadin lo sojo bede jagobde ngachrai gyongko how can we maintain the reserve in the short term Dukinyam sobagi thoke dubi sedin sopanale chirten beri yepta nidin de ya zapim gi se du gi zatul hin so gi selda beri yepi de zatul hin so na le se da chidame da chip da sokpadi gi chirten bini gi kole shuik de ya hemai zapim gi se suri yepi me de gi betari ge khapna lu thoke dubi sedin sobagi changkha dinga lo ma phap so ri yepi Zaktulin sogi kyumena dukinyam sokpadi sidin sokpagi thokena leta richirten bi sime. Du yandegi thokpa shisuk bi misanam tapki da chikha dewa thapti yuru kogi khatule tatokania lamnimi se shiriupi. The dukinyam sokpadi chilunik dong chusulu sidin sokpa chibe thoki bi riyepta diya mise maso sokpada dukpinsam sokpagi shulera thoki bi mi sidin sokpa sumbayime. Chilo nikdong job ke lo chi sogi go tho sak thuna le sak thu duma subishima dukinyam sokbagi chilo nikdong khichi sumlo to din beni imma se sak thu dup subber beni se shiripi de sokpadi gi shumai sak thuna do din bibi kap shungle mangil thopni gi ye bob miria lo top manyam se labdi yupi sidin sokpachi gi sak thuna lo do din bibi kap shungle mangil thop go bachin sogen iyondom ja cha chutam thop go ni me Iru dukinyam sobagi chilo nikdong chob gi sak thui kap sogen yongdom le ja cha guda sa din chutun ge le ke mathopi jandani si gi ten lo ki le tem gi ni jupi
Raji ki kingin su chumbe kablo mimangi shabdo chimida soncha mitsogi shabdo so tab madyo kaniya meba chingo pime. Debiole shabdo disu chingo bachin la choti ki chaji chigop di khache toto chime. The Duke Jutingi la choti ki chaji di ya jilo nikdong kechi jilo Japan gelchi nyamde lady ki turi ki jabcho be di zo yepime. Nimsum gi chonda lerim dina dulo melezinda tashi jutin dile jungi turi lede da kengen zinchong lekung dile shiten koche da kedel henga da lamdu nyesum da kedel wanzin dile dewayo bi lede su gi teka tonu. Te duk jutin gi kyechap zozin gopin da tip da kong shapto chimichi beule la choti gi chashi di juyu di kongi shapto su tuyu namra beru ten toto be topsup zodo me. Daru kogi lamina la choti gi chashi di duk jutin lede gi chamchi madowa mimang da gergi lede dile tsukde tsugi tenlu ya inze shechi. Te Japan gelchi nyamde lede gi chilo niktong chop gele niktong kechi chi chun lo sumgi ringlo japcho bemi lagil di juyu di du jutin ge chilo niktong chugulu pumtalu be kengen da dewi lobo gi dultun gi julamchi shitsu benu. Julam di yumi digi gyakamnalu ranji gi kengen bom tsu jundi tempulu yubi du jutun julam gi tewa dilu ne bombe kedaru julam mebi kangel mejuni ime. Te bumtalu lobo dutun gi julam diya la choti gi chaji da chika legil du jidu zonu. Te tablam dilu teka tomi tsugi ya japchu yubi ime. Kodur shezum diya shabto chimichulu sondel choti gi chaji di dindibe jagobi kole koda pe tablu mikdi goren tabi bime. Digibe kengen ri jumekap shabtup chimitsugi khone shabtuzu tocha kaniya meba pinchuni gi tenle tadi betsuni ime. Te zammi male gutsu yumi koda shezum diya sokchap gi tendim chibedi tari judunu. Janda nesu gi tenle karmong wandi gi nyuju di kipchu gi piwi. Gyakab na luthuri konfal jome da tun sowi netong soya juwa judera yapi. De zombe jungi ya sherik da sowi lamlu susi di memangi shabto so ya da na tablo mek de da den thurik so lalin thapni gusuri yapi. Iro dulu lokrik nyenche so zo de wombap so negi tablam de sap chi be thendi yap ma se nyenche so mi solo tithong da tana kimi de cherame peime. Kelo Kechisum Lami Pawan Kumar Koirala ki Dulchin Rimlu Tsuzodi Daribeuda Losum Dechi Jodo Yubime. De Kogi Zomi Rimlu Tsuya Drookings.com Zemi Yondel Judi Tsondel Thamni ki Rimlu da Sheri Inten Zemi Yondel Judi Gejung Shiul Hensoi Ngendri Chenju da Chenju Ngumai Lopten Larim Tsu Lapjang Beni Rimlu Tsuime. Dari Kora Tempo Tiri Lingana Nekap ki Layo Bedo Yubda Kogi Tiri da Dewi Tsona Chia Gotsudidu. Iru kogi lamina gyakapna tiri gonfeldi gotsubi beule tirik litembi uombab sonina lakhatame se shechi. In Bhutan, programmers are undervalued. Dulu logrigi nyenche zo mitsulu zitong chemchiramindu. Te mitsugi tiruya mambi jimidu. Kongi katule latsu rima pobbe bechunida yanchi gongse manschibe bechub ime. Ngachigi hongle gadichi tsaginru ngachigi lalu dananki mimindu. We do put lots of effort to it and we do try to build the best of what we can. De gelchi rimlu chajib ki yondel chargo da tipda gelchi necheka rimlu zomitsu darim jindo ombab nitam bumchi da toncha kechile sayap che da shil hapri zo chudo yepe ime. De beole pawan gilamina gyakamna rimlu zomi mashu chigira chigil lede gi zochumi rimlu da nyencha chu zome ze shichi. Here we can expect at max 20,000 sometimes. Dulu thoshara ombab nitam tonta khechile gyamitowe. Dia mitsugi yalo malo silabde chobachi jinomito. Dibeole dare khomashi chira chigi latsu byome. Dia chiga khapna nyenche zoni gi thidi thosuchi beole dulu bimime. Like the amount they need to pay outside is very high. De zombi jemi nyencha zomitsu gi ya neden di chora tepe shepime. De khonchachab gilamina mitsugi khonlu chithonda danang chemchira makimiti chora lorik chugi kole lejumbi hammakoni digi image shichi. Ngachigi ani client suchiga deal bedoya so gachi ani prom jimila wajin kongi like ground reality measurable ngachigi ani coding ground reality gachi gazumina like kongi di like ngachi app di thomji kongi app di ani easy dus november the jakpa de gazum bebuna kongi measurable so an binigi ngachigi ani
ani company dang like client gi bana zum miscommunication joni gi ani market nalu nam sem chin experience imi disu mindu te imi disu din nam sem du de debe dalu ani khondu kaslam da khongani salary biro chi price biro asisi ni low be mela so kongi effort be mi so ba ani agent dani kaslam andi so gila so tadu de at the moment di nam sem chi mindu experience imi di dakpa chem chi mela Darigina tanglu tawachin nyencha zomi tsugi tenle gokap dechera mithondo yuru khon chachap ki bewachin aluchu lona chungkui kanle lori ki kole ten chimachin lejum jui rewa yupe me. Chanda nesu ki tenlu karma samten wanda gingin juti tashi anden gi piu in. English ki sa shu chuna lo zongkha gi nesi so zugu pe yumi di zu mango pe chame tanu. The lynching is so many data de Jimmy de Zonka Guinness Sumidigi, Zonka Tar Chaptani na Lul Henta Be Masunidigi in Sishime. The Duke da Din Judelda, the Ju Wangzingi Zonka Guinness Su Mango Benahi, Chida, Juni Benale, Zelda BDB. Dukda den judelda da ju wanzingi chilo newton kechini chida chunibi chese kechi sumlu seta bemida tipda Bhutan Today da Bhutan Times tile da Bhutanese da journalist di zumbe business Bhutan gi sasho tsulu zonka ki nesul tsu mangobe gyunu taru seta nalu debe tweta chego media hemai junde lembo gi kaja namida tun imbe shenu Dilu lenchungi sumena hema zonka nesul tsugo be zomedia zonka tachab da kompel tani tenlo inru dida ti jo mitube zeime ngaragi taru tebara chui te khonchashab ge tebara lapme and the other than additional cost it doesn't help meet any purpose at tebe sumime te tsugomi gi reason di bewachin zonka yargetani da tarshaptani gi tenlo in semich lapno but zonka paper chinalu nesul ti chitsubagi di yarge majoe tarshabe tamitsube so ani benidigi ti namsemichi kepen kane minu doso chuze imese taru lenchungi sasho tsugi zonka nesul tsu mangobe yuru to tidu tsurura kemi zeime dida chika gergi sasho takpa chigi du jandalu lamena hema zonka tsugo be yuru digi zonka tachap tanina tab madyu du zeime The private papers are mostly carrying namthars and non-news kind of zonka pieces of not very good quality. Gergi sarsho lede tsugi zonka tsuru nesu memba ma shochira namthar susupime. Tegi zonka tarchaptan nindu pento mebika English ki sarsho tsuluya pento meble sarsho lede tsugi hemai juni lu zonka tsugo be yumidi mebbe zogo beshui. Zonka inserts because it was neither helping zonka nor the English newspapers. Gergi beotalo Indian bene masu dele misha masu dele babkumi ani bendigi de iftikale shulipchigu babsuno shulipchigu bab de shulipchigu bab jomidia dia namthar da dele ga tu be nesulbe memba wala te ani beotalo di da digi zonka de ngachi zonka de mep tamma to dilu zonkhalo pento mindu se gergi sarshu desudi hinten bene chunigi delo nam sam kangil du bala darnawa tele an beodalu taru zonka shokdan chigi delu nechel dulen palok sube chebe yanchimi pochi tabe yanchi zero tabe zero thep ime bala inke na dija mi de kungi zonka nalu be jurche ke jur beodala ani dalu be junigi ning kadu bala ani beodalu nechel dele jumbera ani jogo chinde zonka de lok subera kon zonka ki sarshu ki tamachin taus no mila Dida chika Bhutan Today sasho gi lamena kongi nesu lede nalu zonka gi nesu tolembe miweple kongi sasho na zonka nesu di to tidira tsuungze shechi. Te tare gyakab nalu zonka gi sasho lede chi di sasho lede tuye bime. Janda nesu gi tenle kalma wandi gi nyunshu di kipchu gi pyugi. Tari gi dintana nimshi gi nangkyo tempo gi rochi janchi sumjan lapchi nakula rochi tewa nalu gi yepime. Deya gelyong rochi changka zinchong da chenne kak thap lerim gi chashi lerim chi be imda lerim deya desop da khelam ba su le jap chu su lendi sanam da gonor lengkha gi goden thapime Ani rochi zumi detin jigi changchi su doba chu se gele chiru chu se du tsin se sung jimle rochi tewe na keu ime Te khon chachap gi rochi su ya labda dau su lalin thap te sundo yeb ma che jojo mi rochi su bewachin temba nyamni gi meri su lalin thap de zoom ime
When they arrived at Nakula shelter, Rochisu Nakula Hubika Pablin Bemi Desinchiu, Dezumbe Jemi Desinchiu Midigi, Rochisu Gulu, Mota Suke di Toke Beni Gutsung, Telemenchu Desingi Rochisu, Shachu Beni Imatse, Neptemi Rochisulu, Menchu Beung. and we have one clinic team. Te dechin nga pa digi lamluk da diji chu lalin thap do yebda kadim chi be ngota ki di yebe ko chi chu tame beja sa thong ba chin joda di lu nyeja chu ke de ko chi di lok joda lu chi tep eme nimji gi na khe dechin digi ko chi joda gu lu nyeja nyu tam tong thare ke nu 좀 칼레 토고미기 자오라 때 다마랑 아체 미길 봄디 때 게용긴 내당날로 기기 장카디 마법베니기 미길구베다 발라 때 니벨리 뛴디베 당아체 로 합집에 때 디날로 키디수수 샤치베베베기 레르미스션이다 이루다 샤치디 베시나베 로 딘다 추담기 나코날로 때 기기 장카디 때 추구마 차이가나 마법존이메 발라 때 이루 마차라 촘초 팀부zum 뽀로zum 베이가레 때 디나 키 샤치자잡 키찹 차디베디베 키 장카디다도 맘베라도 발라 Toru khogi lamina lerim digi rochi le tembe mimangi thwetin lu nyenka marpha beni da rochi sugi so tapmi gi nedun dia marpha beni gi mikte ke do sishi te ki chodawi medi sugi ki danzma bewachin ngachi zumbadabdalu te migi lalchi semkalu te tat ki thu bashna be boda khonlu tab madu zome se gi thugi tokpaji mere thume bal te laluchi khona kibe goni selap te thoke machaba jamie dula tari ngache thuda tisume ne tamthi te andusulu te tawara kangi di ngache la shara be jodol achi chi thi thome shulina iru te kodari pe joda tigi de to jungse no dam shunila Mitsugi lamina lerim dileten rochi da mideni charalu pentoni me se eme shungi andum chi gengu babe te ta rochi to sande bi dans be namda te ngachi me se khatule te japchur de ta nga khatule te japchur shune bera dila te japchur de yusera shudula te ngachi me se nam sun le ro ande be te be dan thab nam de lo te hi tam te na kar ga so bila gi geb da jim taka toka desu te troba bero toba hasa jore jomisu churu bere asi chiwale semchegi kangegi te rochi karapu wombe begale ngachi miselu te dabsinam same chamela te nima bedi bero nima anibe me nima mi mahije kara danda jore te ngachi gishore re ni begale rochi na te shibela tinda habon te le jida ni gi sito bale karapu won so tap gyafati lalu piswe si anibe be me dula te nakula ruchi tewe na ruchi sumja sumchu so shi yesale to chinche menchu de singi ruchi ni shakchu be de yep ma che nepte mi ruchi nga ya menchu subenu ruchi tewa de ya thimpu sem to khale kilometer sum de chi gi sa kha cha de yep eme ti da chi kha gonor gopin chu gi lamina gochi joda chu gi ransui ruchi su dazin thapna se emda lerim di shumai nim sum gi ring goden thapni eme Chandan echugi denlu karmawandi gi dulin be mine chudi namge demagi dudik peu I Kya khabna lo taekwondo lo tandi yumi chogi cherik de gi thunke cho le jumbe thopsoni ime de ya za lhap lo me wa ge bi se jugel uyo chu chogi taekwondo gi tinchim sap chap ni gi tön le salang ten den lo ushu se no de tinchim de dobe ga le din lo gelchi taekwondo gi tendur so ya golden thopsoni ime Legil dia zedong intam saya ngapjang ngapchul hapchi gi chi neni imda legil di Korea gelchi nyamdil lade gi japchur beu ime te duk taekwondo chokpa da thipta dingchim sap chap mi de gi gakhap na cherik di konphel tani da gokap sap lasha chi razoni na henthap jung sekenu We can now have Dinchim sapchap mi imi dinalu tapchi kha mi chikton ni ja shombi dendur bese sagu ji thyon dige ba dale phanga ji gya khapna gelchi gi dendur su gorin thapchu diga lenga ji gi tserim bochu taja thonja da nyamnyong gi dunlu la khabi chuka tang obme demose jongha chuna gi tserim bochu ya nalu timta wa bochni me organize te Korea gelchi nyamdil lade da duk taekwondo chokpa da thipta dingchim sap din na taekwondo gi dendur besa da jangwa bese sagu chi imma che na jun chu chi thong shi yun da sowa da dewi shi yun hapse sagu chi imbe shi chi tari chokpa din na lo gya khap na khule thimi tong tha khe chi ji malam chi yebe me Taekwondo is very important. Taekwondo de kane wa khachewi chemgi rikchi dia cherik de gi najin chu gi sem da sukham ni chara thingdi sha chu
Digi be nga chigi japchu be ni bi thachi. Taru nga chigi tingchim chamni gi chamchi madowa. Najin gong gi larim chulu japchu be ni bi. Te lagil degi be dubi najin chulu riktil da chudup konfil tansu. Some youth development program. Duk taekwondo chokpai dingchim de ya hemai sago thimphu chuche khangi sago nalura tu chi da gubi na le chapni ku chuni ime janda ne chigi denlo karma samten wanda gi dulin be mine chudi namge demagi ni shubeu I Dintani sijajugi lerim di de jibe piso in lerim di shumagi dintana pyu da de lo der kuzam bejege kadinche